iti ana te rā ki runga I te Mākete Reo kei Whakaraupō. Anei te whānau, anei taku upiri tohu, hei tohu I taku taumata o tōku reo, ara. E ai ki tēnei, he kai ruia ahau I tēnei wā. Nā reira, whai mai ahau, me haere tātai ki roto I te Mākete Reo. Whai mai! Ko te wairua, he wairua o te whanaungatanga, te harikoa, I tīmatahi tēnei momo kaupapa, hei tautoko nā te oranga o ngā tamariki Māori, te reo, koera tētai o ngā whāinga o ngā wahine Māori toko I te ora, I te mea, I te mōhi o rātou. He tuatahitanga tēnei Mākete Reo mo te rohe o Waitaha. Ka mutu ko te aronga nui kia whakawhiti kōrero ki te maria I roto I te reo Māori I a rātou e hoko haere ana. Koera tētai o ngā whāinga o ngā wahine Māori toko I te ora, kia te hauora, mātauranga me te reo. Nō reira e kia ngā tau I mua I whakaaro mō kia pāho te reo I ngā wāhi katoa, I te taone, I ngā toa, engari he roa te wā ki te ata whiriwhiri me pehea te whakahaere tēnei o ngā Mākete Reo. E hāpai ana ngā rangatahi o te pā o rākai hautu I ngā toa. Kei te hea awhina koe. Nā reira, what does that mean in te reo Pākehā? Would you like some help? E whātara e rima te kauheneti I te utu o tēnā. How te reo te whakapākeatanga? The cost of that is $4.50. Ko ngā toa, pēnei I a Mako Designs no Wairewa e hoko atu I a rātou rawa. Kore e kaha, ka tae e au te kōrero etahi, mō te kōrero rero pēnei, engari kore e tino kaha. He tino kaha tēnei Mākete, toko maha ngā tangata whenua kei konei, me ngā tangata tauiwi hoki. He pai te vibe kei konei. I kapo hoki tēnei Mākete Reo I te aroaro o ngai Māori o ngai tauiwi hoki. He ahenga pai tēnei ki te hono, ki te ao Māori. He mea, he Pākehā koe, he tauiwi koe. He ahenga pai tēnei ki te hono, ki te ao Māori. He kaupapa pai ki auhau ki tōku whānau. He pai ki te rongo I ngā tangata e kōrero ki tō taua. Reo Māori he taonga te... Ko te tūmanako, ka tū anō. Te kaupapa nei, tērā mea ia marama, ia marama. Tāre ana te wā mena ka whakatū he Mākete Reo anō. Shakayla Andrews, Rapaki, Tahu News. Ko te reo, te take.